du säga vem du är? Could you please tell who you are? Jag heter Nassim Haradinaj och jag är kommandant här. Unë Nassim Haradinaj dhe jam kommandant i ushtrisë lindare Kosovës. Jag har sett att Uçak delar ut gasmasker. Varför? I've seen that the Kosovo Liberation Army is giving out gas masks. Why? Jo, vi har delat ut gasmasker efter för 3-4 dagar sedan. De har använt kemiska gaser. De har skjutit upp med kanoner och tromblorminor och sånt. Så, men vi har haft en lycka att det har haft mycket vind och sånt, så det har inte lyckats att ha så stor delning i detta. Ne përdorim gazmaskat parasysh para 3-4 ditësh, ata kanë përdorur me gazet helmuese, duke gjuajtur me predhat e topit dhe gjithashtu mina tromblonike. Prandaj mirë për ne patëm shumë fat se atë ditë ishte ditë me erë, cila frynte në drejtim kundër dhe nuk ka mujta shumë të ndikoj. Känner du till vad slags typ av gas serberna har brukat i Kosovo? Do you know what kind of gas the Serbs have been using in Kosovo? Me para innan juli månad, via detta som vi har lyssnat på deras radio, så när de hade behov för kemiska gaser. Jag vet att de har använt mot civilbefolkningen för att ta dem. Men detta som de har använt just nu, så de har skjutit mot oss militärer. Men jag tror att det har delat bara med i ögonen. De blev röda i ögonen. De kunde inte se så bra. Inte menar se, men de kände sig trötta. Och den har verkat liksom lemlösa. Sa I përket mujt qershor dhe korrekt, që kanë qitë vitin e kaluar, e dim, pa ato e di vetëm gjatë përgjimeve që kanë bërë, kur ata kanë mjetë pa municion dhe kërkuar helme. Por në atë kohë kanë përdorur më tepër kundër popullatës civile që ata ti nxojnë rob. Ndërsa tash që para disa ditë që përdoren dhe na kanë bërë kundër forcat tona ushtarake, por ai kanë diku më tepër në sy, kanë qenë të skuqur, kanë qenë të pafuqishëm, në një mënyrë kanë qenë krejt lodhën të molisër. Hur skickar serberna de kemiska stridsmedlen? How do the Serbs deliver these chemical weapons? Jag har sagt det innan, de brukar skjuta med kanoner och de brukar skjuta även med som tromblonminor som de använder i gevär. Det beror på ifrån vilka distanser de skjuter detta. Har ni fått tag i några kemiska vapen från serberna? Have you ever captured or found any chemical weapons from the Serbs? Vi tog över några tromblonminor som vi tog deras strategiska punkt som de hade vid gränsen, och vi tog några där. De som har hittat det är de som du själv har sett och har med dig. Men som gäller den som de har skjutit i vår krigsposition där, så vi har inte hittat någon som har inte exploderat, så vi är inte så säkert att ha någon bevis så att säga i handen utom själva verkningen som har haft. Sa I përket minave me gaz helmus, ne kemi gjetë vetëm ato të cilat I kemi gjetë në pikën e tyre kufitare, të cilën ne e kemi marrë. Mirë, po sa I përket atyre të cilat ne kanë gjuajtur në pozicionet e luftës, nuk ka qenë ndonjë predh e pa eksploduar aty që ne të kemi, se thojmë si fakt në dorë, përposa asaj ndikimit që ato kanë pas, do thotë për votëra që kanë pas persona dhe ushtria jonë. Vad är det du har I handen där? Vad säger det på granaten? What do you have in your hand and what does it say? Ja, den som jag har, det är en av de tromblorminor som de brukar använda I själva deras gevär. Och det som säger att vi som har hittat ihop I denna strategiska positionen som vi tog över. Och så vi nu behärskar över detta och så vi bestämmer oss så att säga. Och detta vi har hittat I många mängden I lådorna. Här står att en tromblonmin hemisk vad kan jag säga I själva hemiska innehåll M83 MZK 8801. Dhe kjo është një minë tromblonike për cilat ne vetë kemi gjetë në karaullën e Koshares, ku kemi gjetë me disa arka, të themi ashtu, ku të shkruhet që është minë tromblonike me përmbajtje kimike dhe eksplozive,
model M83 do thot, që shkruan pastaj edhe shkronet MZKK8801. Hen ka nisë shelva. Ta mund ta shihni vet.